Бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия представляет училище Олимпийского резерва, тренеры Иванов Петров. Его соперник синим триком представитель Ирана Реза Азам Азатеев Мухаммад. Mehmet, ne işe mi konuyor? Hayır, Zileci dışlaşıyor. Ali geldi. Ali! Bu Emir arkadaş nerede? Nerede dışlaşıyor? Dikkatle bari tıklanca. Ne yapıyorsun? Alakine! Alakine! Bu bana Zileci! Ahmet tekrar, hani tekrar, hani? Emir ham dönüyorsunuz başı, fakat Culaşın. На ковре весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Бурятия, мастер спорта международного класса Евгений Жерпаев. Его соперник в синем трико представитель команды Армении Дарий Арутюнян. Muhammed duvara süreket, mesela duvara süreket. Duvara. Ne zorlasın kardeşim, duvara. Dokuz süreket duvara. Hamur süreket. Jodan aşın, ama hocam. Hadi, duvara. Duvara süreket. Hemen duvara süreket, mesela. Duvara süreket, eti kur. Bırakın, para bırakın. Duvara süreket. Hadi, acele nakon. Daima tuğ, acele nakon mesela. Tuğ, avucuyu, acele nakon. Ama, gözler söylüyor, sana süreket. На ковре весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Евгений Жерпаев, Россия, Республика Бурятия.